E whaatala whātu telefono Radio Samoa le nei tae au, alo mai o talo lasa tofi. Ua pāsia le whaitanga mule mule o le pili wa tā ua o le Fair Pay Bill, o le pili le nei o lo o tau lai le sanga whaamalo sia o le mawhai. E whina wina e tangata tutongi mawalalo whaapea kona karate e le o malu puipuia o na whiutanga i o lato tutongi, o le National Male Act, e le ilangolango ina le apili. Ai mai le ministra ia Michael Wood, o i lato o le amanui ai o tangata o lo kilingi, ngā lului supermarketi, o ave pasi, whai a onga i a onga amata, whaapeai ma i lato o lo ngā lului i le vaengo turisi ma whale ainga. O le amawai le mawhai e whiutanga i ai le vao iuni ma pōlenga o ngā luenga i to tono leo te lenga o lea maketi, na i lo le whaia na o whiutana inga i le kamupani e tasi. O le amawai fo i le iuni le mawhai na te tau aviai se mata upu pe a ia mawaina le tasi afe o le au whai ngā luenga, po le se 10% o le au whainga o tangata ngā lului. Ai mō whale whai ngā luenga o lo wha le tonu tupe maua lo i ai le mawhai i la lo le apili e wha atalo sanga i nai le tolo pō. Mai le malo, po le isi tasi tau sanga wha ato alo i le pili o le a wha atu la fonoina nei. E le iu si ta ia e le meli na sau ma le se lau mo na tupu cases wha amaonia, tu la fono wha anofo e sea. Mai le so opo le soifua malolo ina o le asona nafi le whato a whesilingi ai e le pulo le meli tele a le Ovation of the Seas, tu la fono. O le ana mo e sautala, o le silia ma le se lau tolu se fulu tangata a fia i le wha amai o lo i lunga le waa, ma e wha anofo e sea mo le 5 aso, peitai, i le wha asaonga ma le soifua malolo ina. O le wa amata muli ta ia e le pasese le meli tu la fono wha anofo e sea New Zealand le e tatau o na fitu aso. E saulea wha asaonga wa umo na si e le meli nei pia i le asonga fua, wha pia Wellington nei le aso lua, ma o le ana wha asao i le asona nafi a o tau lai i Picton. Ua taunu umanu ia le whai ngā malanga le palemia i Antarctica. O le wha amanatuina o le onos 15 tau sanga le Scott Base le ua si ai e Jacinda Ardern, wha pia nisi o lato whai malanga wha atasi le South Pole. O McMurdo Sound le ana taunu i ai, ma o le amalanga i ta avalo le aisa Ariona lona tau. O lo osu e leo wha amtalanga wha atatau le mali o le turisi na maua lata i Queenstown. Limas fultasi tau sanga Wei Ming Lei na maua leo lona tino maliu i le asato na italu wai a o anga i atuai i le reporti o le maliu wha afua se i o se isi tangata. O lai na taunu i ai ulai malanga mai ai mai Hong Kong, peita i mai leo Queenstown e le o tele ni wha amaumaunga o mea sa nofo pe na iai fo i le ua maliu. O lo iai masalosalonga sa wha amautu lai i Queenstown ai e le o ilo tonu po o fea. O lo tau mawhai fo i le ofisa e sa ili lo na a inga mawha i loa i ai le mea ua tupu. Mawha i watu i tala mai saina. Ua wha alau i loa e saina leo nua i vaila au al kua viti i le lalolangi atoa e mana vatu i le ngutu sa i tulou. O le vaila au nei na amatanga o sia i le a ayo Shanghai ma o lo o fo mai ai o se booster mo tangata na whaia mua lato tui pui al kua viti. O saina ilo i aini ana polo i ngai wha amalo se ile tui al kua viti, peita ai. O lo o mana o ia to atele ni se fili e whaia tui al booster ai ele i wha amama na saa. I moli maua nisi tala le staff mai saina, e pei lava o le inu le ipususu, ma o le taimina mānawa i tutono le mutu e sua malielo na tofo. Ai mai le WHO, o le World Health Organization, pe ama le se fulu lua vaila au ele unitui, ai usuia i le sinifi o le usu esu e ina i le lalulangi. Ai mai a saina, o se isi lea whainga le leimo i lato, e fefefe le tui. O tala na o le tai au, manuia le aso.